Khot-khoti along pothot ongdong rakyar mokenep thulang. Ja kongpal cheklone fine kora player ni. Arni kangsang porpai player por malam joy pen birta long donsi. APS SDPO John Das, OC Bokajan Inspector Emblek Brahma, OC Khot-khoti SI Yobi Raju Daura, SI Yobi Ateko Roman SI P Simdon, Sargiyari APRG, Staff Khot-khoti Police Station Staff Ascom C20 CRPF Kem Bokajan, Alang litum keton kelang kepang jimpen ajok. Ja kongpa cheklo ni fine kora player ni. Homni Manipur ven kewang bom homni hem konglong salong pen. Ongdong rakyar mokenep tulong. EECO along pen 99 box heroin, gypsy along pen 49 box heroin, pangropet pen 1 kg 330 grams la pen. Bahini kachinang cegabang po tumamen lapusanen lo. Powai sai chama artaning kaning kora po EECO katewar bang apomen Jonathan sai chama aro amen sara naima Khaiko Police Station Tadubit District Senapati Manipur gypsy katewar bang wayo arta ningkan flick cap rahini apomen so Araman Khaiko Pawamati Police Station Tadubi Nonamat Bokajan SDPO John Das APS Alang itong bang penchapariting ponlo Adontu kachinang check komni agari registration number EECO when NL07 CB2827 gypsy number NL07 CA 5586 Bokajan men Laren Lake Loti Kimi News Karbi Anglong.